Welcome back. The official fishing ban comes in force from Friday midnight. However, most of the mechanized fishing vessels have dropped anchor from first week of June due to rough sea. Now, Goa's fish markets and Goenkas won't have a deep sea fish till 31st July. The annual fishing ban in state comes in force from Friday 15 June midnight. All major jetties in the state will be sealed and marine police will be roped in to ensure that no trawler violates the ban. President of Kudbona Boat Owners Development Union Society, Patrick De Silva, said the bad weather conditions have already forced many vessels from venturing in the sea. 2 तारखेक आमचे चडशे 90% बोट बंद जाल्यो आनी एक 5 फाटी 100% बोट बंद जाल्यो कित्याक नॅव्हिगेशनल पाथ माउथ रिवर्स जाला इतलो डेंजरस जाला बोट भायर गेल्यार भितर येवपाक मेळना आनी सायक्लोन फायन जालो ते पासून मान्यांची इतले भिरांत दिल्या आनी इतली रिस्क घेवन चलोवपा नाका आनी फुडाराकूय आमकां ऑगस्ट फर्स्ट आमचे बोट चालू म्हळ्यार या फिंगर क्रॉस कितें आमकां असो मेळटलें ना तें कित्याक इतलो डेंजरस जाला नॅव्हिगेशन पाथ तो सरकारान जाता बेगीन central government तो आम करून दिसो. Fishing ban provides adequate protection to several species of fish and allows them to spawn. It also prevents fishermen from risking their lives in the rough monsoon weather. Most of the migrant fishermen were busy packing their bags and leaving for their native places such as Andhra, Orissa and Jharkhand, while assisting labourers were seen engaged in repairing the fishing nets. Deep sea mechanized fishing ban is uniformly followed across coastal areas of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat. It will be in force till 31st July. Our reporter Savio Dias with video journalist Omkar Falari. South Goa Progressive Truck Owners Association has demanded some relaxation from the government during mining ban period. They claim that mining transport was affected due to various factors. And now, with the ban imposed on the mining traffic in the state from 12 June, truck owners are facing hardship even to pay back their loan installments. With South Goa District Collector N.D. Agarwal issuing a notice to ban mining truck movements from 12 June, truck owners are facing financial crisis. South Goa Progressive Truck Owners Association claims that they had a terrible time in the last mining season. They complain that due to various factors in the state, mining transportation business has suffered. They have demanded some relaxation in the ban. आमके जे इतले वर्साचे जे लीगल मायनिंग चलतलें तें आमकां त्रासां पडले आयज आमकां अशें जाल्लें आसा की आमचे बँकेक हप्तो भरपाक सुद्दां आमकां कांय उरलें ना कारण कितें जालें पयलीं सद्याक इल्लिगल येयलें स्टार्टींग जालें सिजना स्टार्ट जाता इल्लिगल मायनिंगाचे शाळा कमिशन नेमलो मागीर पंचायत इलेक्शन जे विधानसभेचें इलेक्शन येयली मागीर पंचायती इलेक्शन येयली नंतर कोणा जात्रा फात्रा करून अशें करून आमगेल्या म्हयन्याचे म्हाका दिसता 10-15 दीस सुद्दां गाडी चल्ली ना आमची बँक ऑफ सिजन आसलो जरी आमचो मायनिंगाचो जाल्यार आमची बँक म्हणटा ती आमकां रावना बँकान आमकां ताकीद लायिल्लो आसा आतां आमचें भयंकर मोठें संकट येयल्लें आसा हेका लागून सरकारान आमचे विचारपूर्वक हाजेर विचार करचो. For the first time on public demand, South Goa District Collector N.D. Agarwal has issued an order banning the movement of mining trucks in Sange, Kepe and Dharbandora talukas till September 12th. This ban is to avoid ore spillage on roads, thus controlling road accidents during monsoon. बँकेन पसून आमकां ड्यूज पडल्या आमी फारीक करूंक शकना बँक वर्सा जे आमचे कितें इन्कम जातालें तेंच थोडें इन्कम आमी सांबाळून ऑफ सिजनाक करताले खर्च करताले ह्या वर्सा तो ऑफ सिजनाक खर्च करपा पासून आमगेले आमचे कडेन पयशे ना. A reporter from Kurchare, Mayur Naik. Renowned film director Mahesh Manjrekar is all set for a Konkani movie. He is planning to work on a Goa-based story. Manjrekar was in Goa for opening ceremony of Cinema Out of the Box organized by the ESG. Rohit Varkar had an exclusive chat with Manjrekar. सिनेमा आउट ऑफ द बॉक्स ह्या फिल्म फेस्टिवलाचे उद्घाटन महेश मांजरेकर यांच्या हस्ते झाले तसेच तांची मूवी काकस्पर्श हाजे प्रदर्शन देखील ह्या चित्रपट महोत्सवात झाले आमच्या वांगडा आसा महेश मांजरेकर जे जावन असले आयचे चीफ गेस्ट तसेच काकस्पर्श ह्या चित्रपटाचे डायरेक्टर महेश जी वेलकम टू गोवा. थँक्यू. गोव्यात तुमचं कनेक्शन आहे कधी असं नाही वाटलं तुम्ही म्हणालात आज बघाशी पण प्रेस कॉन्फरन्सला म्हणाल की रिजनल सिनेमा इज ओव्हररुलिंग नाव बॉलिवूड सिनेमा डेफिनेटली येस असं नाही वाटलं की गोव्यात तुमचं कनेक्शन आहे गोव्यासाठी काय करावं कुठली एक स्क्रिप्ट आली ॲक्टिंग किंवा डिरेक्टिंग और प्रोड्युसिंग अ गोवन कोंकणी मूवी कारण फिल्म फेस्टिवल पण होता आता हा पण फेस्टिवल झाला त्याच्या अगोदर मराठी फिल्म फेस्टिवल पण झालं ह्याच्यावर तुमचं काय असा जर चान्स मिळाला तुम्हाला कधी तर करायला इच्छुक असा. नाही आय एम डेफिनेटली लुकिंग ॲट इट डेफिनेटली मला गोव्याची स्टोरी असलेला सिनेमा करायचा आहे हल्ली माझं तेच चालू आहे म्हणजे आय एम इनफॅक्ट रीडिंग लॉट ऑफ स्क्रिप्ट विच आर गोवा बेस्ड आणि जर का मला पिरियड मिळाला तर नथिंग लाईक इट मे बी विथ द पोर्चुगीज वॉज देअर मे बी अ स्टोरी विच वॉज देअर
आतापर्यंत मिळालं नाही, बट आय एम गोइंग टू डेफिनेटली लुक ॲट इट अँड आय थिंक दिस इयर ओनली समटाईम इन द विंटर आय विल स्टार्ट दॅट फिल्म. We have a fingers crossed. Goan audience have a fingers crossed for Mahesh Manjrekar Kokani movie. मी डेफिनेटली करणार आहे, ह्याच वर्षात करणार आहे, बिकॉज आय रिअली वॉन्ट टू डू, बट आय रिअली वॉन्ट टू शो गोवा नॉट ॲज अ काय म्हणतात त्याला, जे हल्ली दाखवतात ना, नाही, इट इज गोवाची जी रिअल ब्युटी आहे, द बॅकवॉटर्स, द पीपल ऑफ गोवा, ते कोणी दाखवतच नाही. गोव्यामध्ये काय धमाल मस्ती बीचवरच्या स्कूटर्स म्हणतात ते, दॅट इज नॉट गोवा. गोवाचा जो सोल आहे ना, त्याचा सब्जेक्ट मी शोधतो आणि आय डेफिनेटली फाइंड इट, आय डेफिनेटली डू इट. प्रुडंट मीडिया खातीर पणजेच्यान खबराकार रोहित वाडकार आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. Let's take a short break. Stay tuned.